Ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda ni APR FC yatewe mpaga nyuma yo gukinisha abanyamahanga barindwi mu gihe hari hemewe abanyamahanga batandatu. Ni umwanzuro usohotse muri aka kamwanya nyuma y'uko byari byamaze igihe kinini ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FERWAFA ririmo ryigaho nk'uko tubikesha ikinyamakuru Inyarwanda. None aha ngaha banditse bati ikipe ya APR FC yatewe mpaga nyuma y'uko ikinishije abakinnyi b'abanyamahanga barindwi kandi hari hemewe abakinnyi batandatu ku mukino wa Gorilla gusa bahuyemo. Ku cyumweru tariki ya gatatu Ugushyingo 2024 saa 9 nibwo ikipe ya Gorilla FC yari yakiriye APFC kuri Kigali Play Stadium umukino w'umunsi wa munani wa shampiyona w'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'umukino warangiye APFC inganya ubusa ku busa ndetse inganya ubusa ku busa yakoze impinduka mu kibuga havamo Richmond Zamtse ukomoka mu gihugu cya Ghana na Tuyisenge Arsene basimburwa na Enmobo Chidiebere wo muri Nigeria na Mamadusi wo muri Mauritania. Abanyamahanga babiri binjiye basanga mu kibuga abandi banyamahanga batanu aribo Bavendizira Alisu Swane Tadio Luwanga Lamine Ba na Victor Bawoma. Umukino wakomeje gukinwa maze haza kuvuka impaka ubwo byari bigaragaye ko APR ikinishije abanyamahanga barindwi. Abanyamahanga kandi hemewe batandatu gusa ihita ikora impinduka avamo Lamine Ba ukomoka muri Mali asimburwa na Kwitonda Arebaka. Abanyamahanga bongera gusigara ari batandatu. Umukino utararangira Gorilla yahise irega APR FC mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA aho ikipe yashyize abakinnyi barindwi abanyamahanga mu kibuga kandi amategeko ari yemera batandatu. Nyuma y'ibi ku rundi ruhande kuwa gatandatu tariki ya gatandatu Ugushyingo ku cyicaro cya FERWAFA hateraniye inama y'amarushanwa yiga kuri iki kirego nk'uko byari byitezwe. Hafashwe umwanzuro ko APR heterwa mpaga y'ibitego 3 ku busa n'ikipe ya Gorilla yahise yegukana amanota 3 y'uyu mukino bituma ijya ku mwanya wa mbere n'amanota 17 mu gihe APR yakumye ku mwanya 15 n'amanota 4 ku rutonde rwa shampiyona ariko ikaba isigamye n'ubundi imikino y'ikirarane. Ikipe ya APR FC yatewe mpaga ku mukino wa Gorilla FC izakomeza gukina imikino y'ibirarane ko ntirabasha